We are NDC near and my video in funny trara. We are NDC no Jesus we are NDC near. As some women come out to muda until say lovers ya just over 70 million a bed Jeffrey in Semansa. The chima ni baby a friend mammy ya. The chima ni baby young girl we mammy ya aba lovers. Dini lovers into me name lovers life as it. Mube kai mammy ya ni ubi a girl be of it the chima. Our ye video say NDC penny for na say Ghana penny for or my moon penny for moon na techima for here nsu. Last girl we friend je odium or friend no soon say unless or so unless me person me tell who me person me come who because me a young girl me bob bra me ni me ra who say me anka sam yo me botom sika be 200 million kranka me kwako 2 pipe amasa mami ya bebia me machi mami ya so nche me bebia pese 2 nsu no mom mi wutom sika be 200 to 300 million me yama no ensu me ye but mami ya timia ba lovers life ase ebe sun ye ama nyankopon ka obi akoma agia iwe akoma ama hagia eseni over 70 to 80 million my lovers edi skanu eje mami ni krokro ene onchino palapolo okokan ya wu ni hwan kokan ya ana be very careful okokan ya be very careful okokan be very careful no ma wo threaten onu apo boni onu wa abo apo mu asanyanu ma threaten me Alex untimi ma me threaten never o ma ta threaten ye gbedo tonya fire siade me be tonya fire siade me tamaw no we me tanu gokpo no we tonya fire siade wa di American over 70 million 70 to 80 million. After American friend na on fa biye. Echi obe catch America say techima force enye borehole na mo hia nti odi sa scan na kotu borehole voter region. E bra anye voter region for the request in nsuo no. Techima for the request here. Nti uti wiase no bo brase. U bo brase. Ubenya akwanim. Nyema bia busum jaji nyankopon jaji mframa jaji o jaji. Uje me bibia nye ye ta. Bibia nsu ni wo betimi ayemi. Podam ube round me. What frame mami ya catch and endra say on catch Alex say oni mini mami ya ni mini na yenye very careful. Den obeye. Mami ni scan udi na say wendi. Be bodu ya be video na fa reply me. Men ko tata mami ya. Say yenye very careful. Uka say obi na enra no media we so on. What share sasabon sankro for no be round na mo be dwane na different. Mami ni so ntimi be using the name of NDC embe chine sikendi sa word na mami use ye kuta evidence nyina e kire se what di mami ni sikedi mami ni so say wumu nkomo be gine sika fi nchen nti we NDC na share video we mo am follow lovers o dadam no be gimu sikedi ablochirefo so ma fa lovers adamfo no mu jana chiredi o de yamu nua o de yamu nua ablochini sanso no betimi ada yamu misimi nkama no tumu da Nanka mpese mi twa video nsu bat. Threatening audio na uje mami ya send audio ni mami endo na dwonti. Mi nkama no ntumu da onti se obia be hu abakro awuje ababoni edua esu ababoni ube ma threatening enko e wa bodam mi anope kro me kwa report to police station so mama me threatening say me nya very careful obo apo o man wemu apo ana muri nyankopon din enemi ye osofo ochina me ye malam ochina me ye dinsini ana odi ti app we so agi obi ma me 70 million di small girl we frame ma me ye ni hu nya wo mabo we nya onya onu abema apapo we wa boju sa apapo ubejimi ube ma threatening me ma bodam krasen o ube bre ho asem aka asem papa bi no ube kira koma ma me we onimu no Mami we oni mami we kwan be na mami we wo ka kire mami ya se ne sika bia ne wunche no kwan be na sa agia we fa so o se ne sa 70 million plus kwan be na fa so sa Lovers TV wo be mami 30 se why audio mama mi ya se oni mi nyina yenye very careful osofo timi ma 30 osofo obo apo prophet apo obo apo sa ma 30 Oni sasabon sam nankasa die hwemani ye wo ka so obia na ehwanhwan no media no so won obia na ehwanhwan no ma why crossing wo die ne cross hwemani ye usi waka kire
mami ya say oi usika bia ni mi nchen say Alex nankasa no say o hwe mi ankasa mi number die mi na mi fa mi number ma ana fa mi court asema mi ka tu say ntro na mi twa fa mi court because nkwasa asem ti na court wo confirm your court fa mi court ana be fansu na bo medua ube ma threatening unimi nipa ye frame me sepom ai gbedia mi papa de to me sepom wetin I say me ma me na to me Alex nti who sa Lovers TV me ma wo frodi obia biam ta do be di na wedi no me ma wo frodi obia media wo su ta me o che me bebia wo na metimi aba wo nchen o chena no pa metimi aba wo fie forest bi o pese e show forest po bebia obia ni wo kra betimi a show ho uda kra so be ma threatening uda kra so ye ni chi threatening o ye pese hu bibi me ya me pese me hu bibi do o wi asim pese me hu ye me pese me hu ade wo be ma threatening adena nti untimi be ye video reply me be ye video na fa reply me be ye video be reply me abofra kitikiti o be sun o video ase say techimafo hia nsuo ama na ka agya we akuma agya we asani usika over 70 million muslim for nyame hira mo nyame nya mo kese mo ya doye wan na betimi aya ade we wan na obetimi aya ade we mami we atimi anya kuku jose ama 7,000 plus se scanner nsumpo a fatuo ne sansun kakra se o mai mu mpanifo kra so mo mboa techimafo a ya ebesu o media we su promise yanya obi ba amana ma 70 million de besanya unkwa ko fast credit adi scanner free wako kan kwase se wo de akotu bo ho ama voter region for ukaka o mu be kira kuma ochina meye live ama the whole Ghana hu suban meye live ochina meye live ama me the video na live na tag wo media tag wo page no meye live ama wo ochina so abodam uni bodam ni na hia ya bodam krasin wo de ni kraso because the agrada yo kroma yo say obiani ati yensu so mumu bisu mamu be gu obiani mase de me hin kra say wo sakasama NDC minsu so so mo be say party no ube ya de we NDC peni bi invite oni fia na wakodi kwasase ube kwa wia no minsu so uye criminal me ka chiro biem say uye fraud amanfo eba betu aba amanfo gigi t-shirt party shirt scam or say umbe t-shirt ama party waji scanner dia na se wunji ndiye wa bold am papa umu be kira kuma wo me mpese me ye video ma obiem but esani say ukoma mi ya esu command threatening ochina mekoso ye video ma mema NDC the whole Ghana mpenifo ahu suban me osha me physical me and you kro nya me foko ope on akudie bia okuta bia e fa bra me so wa bow dam papa obe ma threatening wa frɛ mami ya mfa wa ye oduama no se me ne nyina oni Alex nyina ye very careful o sa ma threatening o sa kira kuma Lovers TV o sa kira kuma sia na grada di ti okrom ha na yesu so no so saa ana grada be bomb ayi ene akosini hi ene wusu wasa atu aso ene uyo prophet ochina uyo dinsini ochina chi uyo malam ubeba threatening o mama mi yakro wase asem no mi kanu kra na akire ene de empeche preku de besi biensi de wo mu no eya wo hye me yipie de wo mu no afi kra na meba be taku mo so afre mama ya man threatening so oni Alex na oni me nyina yenye very careful na so ma threatening wa ka chi mama ya say uwai usika bia ni mi nchen hwani Jimmy Kika waye odua mama ya enwumre ya uwai wa frɛ mama ya be 3 na 4 the past 1 year na say 8 months to 9 months asa frɛ mama ya pen the past 7 to 8 months ene de wa hu mi video de wa frɛ mama ya mfa waye odua ma no uwai usika bia ni mi nchen mama ya ka kyerɛ sɛ ni sika bi won nchen obidum bie abofra kitikiti oba wo life ase abebo nsuhu dero ama obi nyankopon ka obi maami akuma obi maami oti awo mu abrochira kana kuma nyankopon kana kuma wa sending mu over 70 million ama wo say fa bo maami ya no na mo fa nko tu nsuo no
Se scanning so no ne say oh scanning so odi wo Jimmy akodi scan abe ka kire mama ya say odi scan akotu borehole or voter region ibi abeso afro so hia nsuo bia no me nsu so media we su da na nka mpese me twa so but se wasa koma mama ya threatening pa de ena me ni obe fi so media we so me ni obe fi so because me mpini e mo mfa nkodi NDC pani bi se ya na kronfo bi ko share Cecilia da pa fie housemaid bi numu amamu wi o man ni sika Cecilia da pa wi scan to na omuso mu ko wi aye me mamu mfa sa de nkodi NDC pani bi de odi aje mama ya no sa na obetimi adaje obi se mama ya nka ncho se wakan sika bia hye unsem mama ya ka cho se wakan sika bia hye unsem nkrofo amu hye wasen nkrofo amu ti wo mu na mesumo amu me kire me bebia be DM me na me mami fa me number mo na kire me bebia wo metimi abo fie direct unye foko uka so obia na nwura no wa hye sasabu nsam na nkasa nkrofo na mu nwura mu amu dwane amu mu ye ma nkrofo na wu Lovers TV Lovers Media nwura mu no amu dwane mu sro no amu ye ma me se wa hye sasabu nsam na nkasa gbomula kro lata na threatin lata threatin nyem life lata threatin ma gbomula kro lenu gbomula kro lenu na nkra gbomula kro lenu male gron gbomula lenu kra mekanu owenu meka lenu lebuna be amusam ko fona la amusam ko threatin na lebuna wo sham ko threatin na na monyu criminal akọ de vivi malaba o life le aba gbolonya le page gom amadela no 70 million do chokpe riviantela ho gadwa mu bola si wale kono threatin agbe ya no va DM nye ba DM ne ma no number ma cho number nye no direct esia mami ya na o friend na o man threatin no mami ya na o friend na o mfa o kono wa ye odua man threatin no se mini onu mi nyina ye hwe hu si ye very careful no mi matra sa hran no matra hran what oso hia mi ankasa mi number be bia mi hu se we criminal no me ka ma wati onye criminal nka unu ya kitiwa we abesu wo life ase ama obi dum bia be bo no 70 million waji scanedi ebe ka kwasa sem umu obe kira kuma hey chale e won krofo be ramram o e won krofo be ramram lovers say lovers you say lovers you we need say oh chale and don't bring yourself forget yourself in my trap be careful be careful bear mami go ahead I try be careful. Your face we say run face we your match face we threaten. Oh hia mi ankasa mi number unya mi number. Bra mi DM na mi fa mi number mo. What you say? Bra mi DM enko frɛ mami ya enko man threaten. On say wa frɛ mami ya sa on fa. Why ye odua man wa send odua na mami back. Men bodam. Wo pese wo kira kuma kura ha kura be sei. Mema NDC fo nyina ho usuban so mo hwɛ ho su ye. Ma NDC ni bia invite you so bra na be hwɛ bi adima no ofie. Mema NDC fo mpanifo nyina ho usuban. Wo mo be kira kuma. Obe ma threaten. Say mini mami ya nyina ye very careful. Come on ba pa threaten and na be ma be threaten what? Sema kwa say ohia mi ankasa mi number. Mi Alex ankasa ohia mi number. What you be body? Oba ti awo mu abrochire aseni 70 million ma o say fabo mami ya na mu fanko tu pipe say scan so ntimi embe kan kire mami ya say scan so waji scanedi oba na ka o sama ne threaten wo be ka kire me say mi ankasa unya mi number anka be bia me hu say we criminal bra me die mi number nya nyeda mi number nya enye na bra me die na me fa mi number ma o ana opia me embe ma enko frɛ mami ya po ma ne threaten menko ye audio enko ye audio manu man threaten be ye video na fa tag me na bomidin be ye video na bomid na fa tag me say me ye video ma say hu hia say man for kra be say mo di number ma me say number ne hu hia me hia o number me phone so wo be kira kuma wa bodam ma bodam kra chen o ye won krofo betimi atwe o modi o krofo betimi ahwanram me face o ye hwanram me wa bodam papa o Jimmy Ebra china pa me no be hia o Jimmy Ebra awa say ya na esusu agrada so okrumu say na esusu agrada so okrumu ha ana agrada be da ne o man na de so a so ja say nti mo amu besa asuso lovers media so no mo amosen me be ye video ma no bi
Moa dia makano, se moa muti ya Bible said your was on until the home ni kan cha safono. Lovers TV at me atwi ma me edi. Obi dum bie, obi ba esun e ma techi mafo nyina. Mami ya esun 247 se nsuo muntu nsuo mayo mpenifo ntu nsuo mayo misuma be video ma no saa. Adeba yo abe video ma no saa. Ama waba wo life as we lovers unu aba kitiwa we aba wo life as ama fo lucky ya shane star na shane yankopon aka obi akoma obi the friend simple ma ameria bi agia bi akoma ama na send a contact to send almost 7,000 to 8,000 mawa what is kano esan say oho odin umuko kan no sa de juju round so be kom obeyi omu se nti mo amudi Lovers TV echi no mo asem ohwi mudi a mo obi amfa na Jimmy Mbatra media we su say na Lovers TV aye me say Lovers TV aye me say Lovers media aye me say Lovers media aye me say me be video mpo ma ne bi because me di enti a me kasa akra ne say because mama won say oye me party member ana me uti ase ana we MP po okromo na we minister na we Jimmy okromo member be kawasem o man na ye chichiri no enye Jimmy na eri chichiri o man no ma meni ma agia no frɛ wa on pikini call biem Lovers TV Lovers media agia no frɛ wa on pikini call agia no frɛ wa on pikini call wotimi ye live agia no timi request be 1,000 on piki essence wa gini 70 million di na me unua ba kitiwa be kan ya o ka kire ne se eye wo life ase no be ka sai na ma me ni bo anu nti sika na hye uri akotu boho voter ridge amaka show for voter ridge ni be na be life ase no be kan nti mu ya ade a mu fa nyansa nto ho mu fa nyansa ento ho unti me nyinchimi wo Lovers media unti me nyinchimi sa wan ye chimi kwa me show so beti 1 year apam ho wan nyinchimi e bia kokoro na wa ya chimi yensu so sankwasha sem no so o man we mu Ghana yesu so sankwasha sem so too much obiam over 70 million 7,000 to 8,000 wa fast Kennedy upeso ko tu boho ana kola no so ka che se omo ho no boho nya ma asase no omo tu boho atu nti sika na so no so ominu aba sika na so yensa nya jumadin yensa boa yensa bodebro no ye beja kakra ka ho 70 million number boho number pipe number oda so e ma mo threatin e ya be ma me threatin we e be ma me del ya be ma me threatin en hwa ade okrom ha anya akra bia na ekutia no anya akra bia so ne hwanhwan wo ya igbeni ba misumi ya igbeni ba le go ma sende le pogbe visijili no anta pogbe visijili mo no mata du vojine mo mata du vojine gbere mo tap funo wa agomede anon pe tu amo anon yin pe dokele mianle media jina na we onyo opportunity bi call MPB NDC MPB aso enye kwasasem no ba kwa kodi ho oyo ne hunti se o yejuma bi ma NDC ama hwe niam wo ye wa je obi 70 million di ma mi ni hwehwe o ma mi ni se min kan so se any time bi obeba Ghana bi obechiw ulu sa Lovers media we so o si mi bo o chine be video se o si asema mi kan tro na mi twa to so be video e fa ho afa dem se bi boa to de bia mu nso anyansa ma mu fa mu sam you know ndidi sa mu ye ni kwasefo wa mu tie Lovers TV bia mu nja neti ne we kronfo watwi mami ye di mami ya ye obi ofri techima mami ya efri obi a oye obi a mami ya ye obi ofri techima obi ye video se mu hia nsuo omu bre nsuo hu pa o techima baby side omo kasa mami ya ye video be 1,000 bia mfi no ana baby amu hia nsuo no so NDC strong road esa ne santi MPP be di almost 8 years bula kwa ntu bia mom esa ne samu ye amutu omo abama NDC nti kwase ya we ayi friend Lovers TV ye live na mami ya ba na se ebe kan ye sa asem di simti ya ana mami bi wa blochire amewura bi wa blochire nyame kana kuma ana send him over 7,000 to 8,000 my Lovers TV se buo mami ya on fa unko
tetima na kotu nsuo pipe mom wasia we agi Kennedy esa de juju esa ne se we ya igbeni nti enya igbefo igbefo ye ni mu nyansa papa igbefo ye mpesisie ye nsisi nipa ye mpesisie o life mu uye kwasia mpeni ya igbeni kwasia uya igbe a woni mu nyansa igbeni bia ni wo opesisie ba uye kwasia igbe wo de wa igbe nkwa na uye kwasia igbe unya igbeni papa igbeni bia ni wo pensisie akwa we agi almost 7,000 to 8,000 edi afi odi juju ewuranwura amanfo ukoka ye bekun ukaka na obekun ukaka obekun ukoka obema ne busumu ekun akwa we ne ye prophet we obeka se we sofo ochina obeka se we malam eno ochina chi obeka se we dimsini sa na oditi apu esu nti we kronfo mu hwe ni ye mo amu follow ni bia mu nja ne tie mo amu ti ni bia mu nja ne tie na we kronfo watwi mami ye di techi ma ge na ye friend mami ye ne da me top no watwi na edi waji most 8,000 edi after 30 mami ni so of friend on funny call mami ni say wa friend is on funny call timi ban life as o request 1,000 on bikini ta of friend 1,000 on father we konfo wasiafo mu nyina mu kam na blochirefo no amu pesa mu best on sending scam obi a Ghana say amu fanye djuma ma no because ya ya poa one fa 8,000 number e be hwehwe wachiri kwan e be chiu afa kwasia we eso pesa o tu bo ho ma techi mafo na mami ya ka kire se da bi de wo ka na ejimi kika untimi nji almost 70 million sika na obotom sika me be ka pipe asem ma be ka bo ho asem amwa tu bo ho o techi ma ho amwa nya nsuo bo ho papa bia ni ho nti fa 7,000 na say 8,000 bra be two pipe ma ba because mami ni ka say be two pipe ma akwa ejimi o di threatening na mekun sama echire mami ya friend on fa ne ko biem mami ya friend on fa ne ko biem o di round oni se mami ya obanti abranhura na o de hye na adwem o ye konfo we criminal Lovers TV a criminal echire obe ka kire Lovers TV so the scatter ko two borehole akotu pipe or voter ridge kwasiafo voter ridge for the request pipe no ana say techimafo uye kwasia mu kwasia uya buo mu abu kwasia odwan aponche owi ati kambo owi akete kwasiafo ngrofo mu besu so no besu so me Alexa me so da me krada di yawo fa me krada ko bebi na hwe ade agina mechi uye kwasia ati ja kamole nu pa gbomola le nu pa la apu yaji kwasia ngbedu omu la apu yaji wanu gbogbo to mo life mo nu kwasia le nu agbomola le nu a le dumi pa ta gbomola si o no mo chogavo a fi le sade le mi le logbe enye gro no ne pa try na akoda le jimi pa ya kamole nu a le dumi pa sa